ukurtong MDC ke NPP na Laim Kra Malki ba Fantin Joseph Lakadong udai ukurtong baningkong na baro ban pendap ya ka jingthap kerteng na benta ke election MDC ka banlong ha ka arpoi terek urempang arhajar arpsan ha ka ni ka jingthap kerteng na senran ya uba Fantin badeiru UMDC ka than da ka kurim kong amprin lingdo kabadeiru ka menteri ka sorkar jela nangta ki nongilam ka parti bagi bahayeng jong kertong menta ka kenti ya ka jingthap kerteng na benta ki babon ki constituency ha East Khas Hills la pelong ha interstate bus terminal kabadan ha Mauyong pat dan pat ki constituency ki bela pelong ha ki subdivision batru katu kat ni ha office deputy commissioner ke East Khas Hills. Visibon ngalong confident tambang ngamlong overconfident nga soba kakamlam ngalale adim bikilak penjob yang amen ajakat kendai nga so nga tamsyong nga tray sibon kikam nam ta konferensi ta ri bejaj benrio ta kadang sulong sania ladi nga sania ru hakinong kesan di dungi tiba la penjob men hakani bat mentaru kini penjob yang ngasa isi sans nam pila don mo to ki pagi kita kimat berkemai bagi orang semua kita pakai pak. Neki kita kimat kita pila ada pendap akhirnya kita sans nam itu ada. Kijing pendap habai pen bakaan le kilabun pi saya don hang tei saya tip kibil skiba laklaan kilabun bagi kalan habi de kilaka habi de ka drainage habi de ba kino bun ba kibil ki bangilaya trailang ba state government trailang bat lat ke jelang jungi te habi de ba kaban sawan pat sisa ong ada job shwa sabatai dan dari ngan ong ba kai ka mga terang mga kalong ba ngakwa ba ka kentin khasi jungi bahkan long compulsory no ka primary education kata kali ka waiswa kamat bat ngin saya budin biang dalak job nga mar ki bun ba ki kam district council bangi habib bai bat no sisa ngai pun ngam tip nambar nga fokus be ya kai kalentia ke jong-jong takadang ngam jukam keli manu ngai pun batnu ngai pun ngaso ngadon ke jingsani aladi ngadon ke jingsani aki pajba la jong bana konsumsi la jong takadang ngam jukam pindah klik ta ke klik ka nga bangan jubab batnu ngai pun Kadang ke jingsa si ke jing keno kan don bai especially the pidon ni ha ka ruling kata di ka bentah hi ba nadu menchua ka julong ta hanga shimet ngamlap ba ka pati ka don jingsniu ne kanu ka ba ngai ba kali sniu takadaw nga star yang scam banyale bina kapati NPP but ngalong tau brio ka bangam pet than ki negative things ngapet be ka positive ba sarkar kale kapati kale but ngayo sisa kata ka support na kapati kat ka bang adon kam namenta ka imlang kasalang ka badon kam namenta ka roy kapar CM deputy CM kimjukan taj te yang ngayang kata kanong rem ba nganum i ke partim nambar ngampat lap kita ki daw ki bang pelong yang abang i bat nganyeng scam kata kanong dem ba kum bakile bahaya nga menta ngandon dekat bat parti hadu adakut baru ki ya angnut hi banyo banyo trailang bat MLA tengah li ba adon bok sisbun bang layu asnan nayeng iban kersan iban guide yang tengam dan problem jatu ndeng adai kadi ke plus point na ka coba pai Nim day show tang ukurim jongan. Si sen bila long candidate bila day uklawat jong kari. In yang syakmat, in yat syakmat, in tur syakmat ngakum ko kurim kim day bandon dak jigeli. Ngin tray si tom lang. Mabaten? yes
Yan. Thank you.